Mismong President Rodrigo Duterte na yung sinabi kareng manungkulan king Overseas Workers Welfare Administration at Department of Health na paulyan na lakareng karelang probinsya ring OFWs na may stranded king Metro Manila. 25 ning Mayo niyang sinabi ng Duterte na atin lang paruminggo ring OWA at DOH bang sa malaning proseso king pamagpauli king alos 24,000 stranded OFWs. Ing sangkan ning karelang panga stranded, panayan pa kaning resulta ning karelang COVID-19 test. Agpang king DOH medley la kanure ni uling kulang lareng karelang encoders. Kera kalan kareng OFWs at kareng quarantine facilities, a kumpleto da ning karelang mandatory 14-day quarantine. King Meto nga interview king ABS-CBN News Channel, sinabi ng OWA Administrator Hans Kakdak na 4,576 OFW lareng karelang apaulian niyang Martis. King Kabilugan miras no kanong 7,459 reng miyuli kareng karelang probinsya. Agpang kang Pampanga Governor Dennis Pineda, babalaka ng iuli reng stranded Kapampangan OFWs king Metro Manila. Makasadyano man kanoreng quarantine facilities ng probinsya at malyaring ken nila magdaton ring kabalenta mong malambat ng manayang akit ring karelang pamilya. Nag-send ako ng message kay Secretary Galvez kasi nakikita ko po yung problema right now. Takes them 2 weeks or 1 month bago lumabas po yung mga result ng swab test. And then imagine po yung ginagastos ng national government sa tagal. So nag-o-offer po ako sa kanila. Pwede akong kumuha ng mga Kapampangan na para dito natin dalhin sa quarantine facilities natin. Malyari na mo rin kanuketi itest rin Kapampangan OFWs. Ngening Miyerkules, tinggap ning lokala kapanibala ning Pampanga yung donasyon na PCR machine at extraction machine manibat king Go Negosyo at Project ARC. Agyo na kanuniting mag-process 540 test balang aldo agpangkang Pineda. Sa sadya na namo rin kanuning LGU yung testing center king Diosdado Macapagal Memorial Hospital. Natin tayo na rin magpapaswab para rin mo mabilis natin mapauwi yung mga Kapampangan sa mga pamilya nila kasi I think pag nagsimula to baka 3-4 days labas yung result natin kagad. Karen Maurilio, CLTV News.